Biyag ti tao. Hello, naimbag nga oras kanal daw yo amin gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay tintay pa nagdrama, ituloy tayo manan, tag shout out. Hello kani Christine May Acosta, ni Melin Pilayan, ni Marites Hart, Marie Joy Gaspar, ni Aileen Bayona, ni Villavelli Sabado, Leonora Agudong, Arlene Palentino, Adoracion Carion, Betty Segundo, Claire Polano, kini Arlene Lasaga. Hello kada kayo amin manan. Hinton maminsan manan dagiti naduma akablaaw tayo. Hintay nga ro dandagan ti episode 163. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nadawal ti daluyon iti baybay, Puldo. Saan kan nga agtuloy ang mapanagkalap, ta delikado. No saan na ka mapanagkalap? Awan mo't pagbiyagan tayon. Saan tayo na mga na? Nga madanagan lakay. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka iti taaw. Awan terum nga pagdanagam kanyak luring. Adda ti Diyos amang tarabay kanyak, bayat ti panagkalap ko. Puldo. Malala po nasem ti panagdandanag mo. Awan ti dakas sa mapasamak kanyak. Araramidag na ito'y. Tapno adda pagbihag tayo, bakit? Lakay. Mumay ta marigrigat tayo lang. Isu nga uray na paggad, mapanak latag kalap. Parba ang unan. Ngam saan pa'y asimangpet ni tatang yu anapan nagkalap ijay baybay anak ko. Ay, di kayo nagdandanag nanang. Patsek nga gawin ni tatang dito'y balay. Wala nang. Di kay unag dandanag. Awan da ka sa mapasamak ni tatang ijibaybay. Ay, Nakaluto ako ni ti pagarmusaran tayo nanang. Umuna tayo namangan. diyak pa'y mabisin. Urayak pa'y ni tatang yu ang makasangpet dito'y balay. Ha? Umuna kayo latan amangan kin ni Rima. Urayak biitan ni tatang yaw. Sige nga ron. Umuna kamin amangan. Kunak man no ibagam kanina na amapan ka agtrabaho di Manila. Manang Rima. Amang ano di naktumot na palubusan amapan ang trabaho ijay. Isong haruda ka sa ritam ni nanang. Bareng palubusan na ka mapanagtrabaho iti adayo. Kaya't ko ti tumulong ka dagiti dadakkel ta. Iso na panunot ko ti mapan agtrabaho iti adayo a lugar. Wen, maawatan ka manang. Nagrigat ti panagbiag tayo diti probinsya. No awan makalapan nga ikan ni tatang, saan tayo umutan amangan? Manang. Tilahang panagtrabaho kiti adayo a lugar ti amu ka pamuspusan. Tapno aginawa mo ti panagbiag tayo. Ay na, pasensyakan. Bakit? Basit tinakalapak. Umdasla si daen tayo. Awan ti ila ko kadagiti kakaaruba. Anya ngay nga Ay, rood lakay. No anya ti adda, isulatan ti lutwak ah. Ay, dagiti anak tagay. Napan nakitang dan nagdalos iti tahong ni Willie. Napan mo't nakilabada ni Rima. Ay, masya na kadagiti anak ta. Diyak man lamay ta, dagiti kasapulan damad. Ay nalakay, awan ti rumbeng apagdanagam kadagiti anak ta. Nagsisingpet kan man nakaawat da. Ay, bakit? Ala, aginanakan, ta siya kunti makaammo kadagiti ikan anak kalapam. Numabisin ka, addamakan ijay kusina. Apay da ito a kwarta, Willie, anak ko. Tangdan ko nagdalos iti tahong nanang. Igatang tayo iti bagas. Kukuha mo da ito a kwarta, anak ko. At dapay mo't bagas tayo. Alaan yun, nanang. Makatulong dahil ta kwarta para iti paggastusan dito'y balay. Willie, anak ko. Ano sa kung tibasit asweldo? Tinapatag. Aday gatang tayo iti makan. Nagsingpet ka, anak ko. Inton bigat, nanang. Tumulong ak nga agibagkat kadagiti banyera naglaon kadagiti ikan ni Japier. Isupay ngamin titangdan ko. Anak ko. Kaya't ko titumulong kada kayo, nanang. Saan ka di nga imbagaken ka, saan kan nga umadayaw, Rima, anak ko. Dito'y kalatan lugar tayong agtrabaho.
Saan nga umdas ti masapsapulak dito'y nanang? Adan pagtrabahwak ijay Manila. Inrekomendanak ti gayem ko. Anya? Pakawanan dak kuma. Sapay ko mata maawatan dak. Kaya't ko laang di makatulong kada kayo. Ay, Inton rabi agluwas akon amapan ijay Manila. Para kada tayo na ito yung aramidak. Di kay madanagan. Kanayo nakto nga umawag kada kayo. Ay, nudakal ako mati masapsapulak. Saanan anasken pa'y nga agtrabaho iti adayo a lugar ni Rima nga anak ta. lakay. Magluluwa ka manan. Patip ka rin ti pakinakam wow. Amo man ni Rima tararamidin na iti adayo a lugar. Numabalin la ko ma. Dito'y dalangan nga trabaho. Tiyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kadata. Malata damo ni Willie nga anak ta. Iso ti kadwa ta diti balay. Punas mo dagitalo am ta maturog tan. Tanay rabi iuna yan baka. Ubo na kalatan na maturog lakay. Maikawak lang amin nga awan dito'y balay ni Rima. Eh bakit? Ala, maturog kan. Di naklatan ni kaskaso. Maturog ak tulata no kayat ko. Kumusta ka manang? Nasaya at madading ko. Awan ti rumbaga pagdanagan nyo kanya. Nasingpot ti amok dito'y. Nasayaat nga ron kas na manang. Di mo baybayan ti bagim dita ah? Wan. Sikapay lati makaamo ka natatang kananang dita Sana bale. Agpatuludak to iti kwarta apaman nga sweldo Uwan manang. Mailiwak matan kada kayo nga mananusak latan ading. Kabaala kalabanan ti iliw ko. Tinapatag, adan trabaho kat makatulong akon kada kayo. Uwan manang. Kaya tulitek. Di mo baybayan ti bagim dita. Kaya nagananad ka kanayon. Agoy-uy ka lang arutan. Ipilit mo pa ilaang ti mapanagkalap. Ito iti amo ka pagsapulan. Bakit? Saan ba na nakaro ti uya ko? Kabalak. Lakay. Malatay sa ganang nang iti aramatek nga agkaalapin ton rabi. Sigurado nga do ti maalak ita. Gaputa kaabos ti bulan. Ken natal na ti daluyon. Ay, mala, si kalata ti makaammo lakay. Basta gananad ka, ha? Awan pagdanagam kanyak. Ay, ingka makidi ala Angelin ti pagsilaw ko. Isaganak nagiti balunak nga agpataaw. Uwan, lakay. Agsublitan ni Jibalay nanang. Adayon ti bilog ang nagluganan ni tatang agkalap. Agtali na udak pa ilaang dito igit ti baybayan ako. Rabin nanang. Mapuyatan kayo no agtalinaad kayo dito igit ti baybay. Ay, Agdandanag kayo man. Sumangnad tulatan ni tatang kalpasan ang makakalap. jak lamawat ang tirik na kanak ko. Tunggal mapanagkalap ni tatang niyo. Agtanda na ka. Nanang. Nagpigsa ti panagtibayo ti barukong ko. Jak makaid na. Anya? Numabalin la ko ba? Kuyugak ni tatang niyo ang mapanagkalap. Di nakmat palubos sa nakadwa. Nanang. Masya nakunay kinitatang niyo anak ko. Nagregat kan nagdelikado ti mapan ijay tao. Iso adyak maliklikan ti agdana. Ha, kalaat apimig sa ti angin anak ka o. Uwan nga agpaiso nanang. Nagkalma ti angin itay agsapa. Ay, hindi tatang iyo. Saan pa'y anagawid? Rumbang kumaana kaawid itan. Patsik at sumangladan ni tatang nanang. Ag-awid din dito balay. Umay ka anak ko. Urayan ta ni tatang mo ijay igid ti baybay. Nakatangkay agan jay init. Ngam saan pa'y anak kaawid dito'y balay. Diyos ko, nagdadakalan dagiti daluyon. Kumusta nga tan ni tatang iyo? Sapay la kumahatawan ti dakas anak pasama kankwana. Nanang. Lahat nga minday to'y apanagangin na itinapigsa. Saan ang maawatan ti panawan? Patib ka rin ito pa kinakam mo nanang. Makapadakas ka na kayo tinalabos sa panagdandanan. Madanagan ako na yan ako. Rumbang kumana kasangputan ni tatang iyo. Diyos ko,
Di mo ko mabaybayan ti asawa. Ay, Diyos ko. Hindi na ko mabaybayan. Nagdadangkalan na gitidaluyon. Marigatan ang agtalyasat. Ay, big sa banan ti agay. May turong ti bilukaw ng madayaw. Ay, kanya ti aramidag. Ay, umayan ti ulo ti daluyon kat mabaliktad ti bilukaw. Tulong! Umalbasakon! Tulong! Apay ka din, Nanang. Ita pa yasap sa puyuto niyo ti barukong niyo. Kasla ang kupit ti barukong ko anak ko. Kapoy ti kapapanunod ti amayo. Nanang, Aldawan, ngamsan pala nakasubli dito ibalay. tinasayat. At patulong tayo mang sapol ka ni Tatang. Wan man anak ko, talaga madanagan akon. Saan ka di pa'y asimbang pa, dagiti kabang tikos guard anang sapol kini tatang mo anak ko. Saan pa'y, Nanang? Itay da kaya nagpataw. Tapno sa pulan dali, Tatang. Sa dino nga tantiayan ni tatang mo ita anak ko. Di tayo mapukawan ni tinamnan, Nanang. Masapulan dan tumot lang ni Tatang. Timulungan dagiti manggalap dito lugar tayo amang sapol kan ko, anak. Dengan dagiti kusguard amang sapsapol kan ni Tatang. Isudan ti sumungan. Urahin tayo, Tatang. Sana matay ti asawa. Diyos ko. Diyak makakalaw na natayan ti asawa. Nasarakan na gito. Ti bangkay ni Tatang iti taon. Sigumpay ka na kwada. Limnag tinagluganan na bilog. Puto asawa. Nagsakit ti pusay mo. Tatang! Tatang ko. Awanan ni Tatang. Awanan tinagsingpat nga amata. Diyak ka ba na mapukaw ka na tayo ni tatang? Diyak kaya dating ko. Manang, Ipagpatagdagalawa na itata. Manang! Tulungan dak! Natali mo daw ni Manang Rima! Nasakit din na pasamak. Ang imnas ka na patigpiran tayo ti pakinagam tayo. Manang Rima? Ayan, ni Nanang, Willie. Aday di silid na, Manang. Diyak pa'y nakasarita. Ading ko. Manipod pimusay ni Tatang. Sana na matagtagari. Una yan, tikas dyan na pasamak ka ni Tatang. Manang, Diyos ko. Isuro na kami kung maitirumbang nga araminan mi. Naitabo ng day di Tatang, Nanang. Ikuyog kayo langan ka ni Willie iti lugar apag trab-trabahwak. Tapno maasikaso da kayo. Diyak kaya't apanawan ti balay tayo, anak ko. Kaya't ko tagtali na ut dito eh. Nanang, Panawan dakla ang ngagmay-may sa dito ibalay. Iko yung mula ang ni Willie akapsat mo. sana mabalin, Nanang. Masapol nga ikuyog kayo iti papanak. Napintas ti panggadak iti day sa lugar. Addan pangalaan tayo iti gastusin tayo ijay. Anak ko, Kan maysa, isarag ko iti trabaho ni Willie tapno makatulong mo't kada kayo. Pangaasiyo kumata manugot kayo na sumurot kanya. Narnakanan iti turog ni Nanang Willie. imanugot ka din ni Nanang asumurutan iti lugar pagtrab-trabaho, Manang. Wan, inton bigat madlaan, agluwas tayon. Manang, Nasaysaya at ichay tapno maasikaso anay imbag ni Nanang. Sa anakas diti probinsya tayo ang nagrigat ti panagbiag. uwan nga ron. Isagana mo nagiti kawus ni Nanang ha. Masapa tayong agluwasin ton bigat. Mangan ka, Nanang. Di mo mutan gargarawan ti ka na. diyak kaya't timangan. Anya? Agkapsot kayo na, ano di kayo mangan? Awan ganas ko amangan. Sana mabalin, Nanang. Mangan kayo, tapno pumigsa kayo. Agluwa kayo, manan. Malagip ko lang day di tatang iyo, anak. Nanang,
Mailiw ako kini tatang iyo. Isublida ko niti lugar tayo. Dua pa lang aldaw tayo dito dagos ni Manang Rima. Agam kaya yun ti agawin. Basta, kaya't kunti agawin. Ang kapsutak laang dito, anak ko. Nanang, Ibagam kini Manang mo arriba. Tay sublida ko ni jay lugar tayo, Willie, anak ko. agsangsangit lata ni Nanang Manang Rima. Anyang ito ramidin ta. Sana mabalin nga isublitan ni nanay ijay lugar tayo. Awan mga sikasukan ko ana ijay. Ha? Sumrek ka niti trabaho na bigat. Siyak matimang bantay ka ni nanang diti dagos tayo. Sige Manang. Sikat ag trabaho iti ag sapa, siyak mo titirabi Nas ka na mabantayan talata ni nanang. Uwan Manang. Pag tinulungan ta nga asikasuan ti inata. Napanan ni Willie, Rima. Napanagtrabaho nanang. Apay, anda ka di kasapulan nyo, ta siya akong ti mga ramid. Kaya't kunti agawin ijay lugar tayo, anak ko. Anya, Nabayag ako dito lugar a pagtrab-trabahwam. Mailiw ako dito lugar tayo. nanang, awan mga sikaso kada kayo ijay probinsya. Nasaysaya at nagtalinaad kayon ditoy. Anya, Pangaasiyo kuma. Ar-aramidak tayo ito'y para kada kayo. Diyak kaya't ngagmay-maysa kayo ijay. anak ko. Iso dito'y kayo laang, Juan. Agoy-uyok ka, Lola. Uy, Jun na po. Ayan ni Mami. Abday kay kusina. Aglutluto iti kanin tayo. Mabisin kayo, Lola. Sa anak pa'y amapisain, apo. Lola, Ibagamkin ni Mami. Taumay dito'y ayan ko, apo. buwan, Lola. Sa ngapulon at awan tinapalabas. Adaan ka pa yan iti asawa kan anak. Panawanan tapno iyawid na ko iti lugar tayo anak ko. Nanang, Sakbay nga ipulang kunti pulot ko apiag. Kaya't ko pa'y makita ti lugar tayo anak ko. ah, Adadangag sakit at dito Marikatan akpayon abumangot. adda kami dito a pamilyayo, nanang. Sapay lang kumatamawatan nyo dahito. Awan mga sikaso kada kayo ijay lugar tayo. Rima, anak ko. Mano natawan nga bagbagayo ang kayat yung tagawid. Saan may matakayat itikabsat ko ang agmay-maysa kayo ijay. Anak ko. Amoy umot ngawan pagbiyagan tayo ijay. Iso anak igasang-gasat kami kaniwili iti dahito a lugar. Anak ko. No agawin tayo amin iti lugar tayo. Awan pangalaan tayo iti kanan tayo. Mabisinan tayo laang nanang. Rabi una yun, Willie. Di ka kadipay maturog. Masanak lang amin ka ni Nanang, Manang Rima. Bakit ni Nanang? Agkapsutan, kaya na doon tirumura sakit na. Aging kay ta, namnamaan na pailangan makasubli tayo iti lugar tayo. Ay, Maawatan tamat kitin ha. Agam, naskan nga iyawid tamutan ni Nanang iji lugar tayo. anya? Uray ti mo di agundaway lang Manang. Makita pa ni Nanang ti lugar tayo. Kabalan ka di pa ni nanang tagbiyahe? Adayo ti lugar tayo. Sana kas ka rin na tagbiyahe. Nang runak at nakapsutan ni nanang. Manang Rima, Maawatan ka mo titi kaya't mamapasamak. Ngam, amangan na niya ti mapasamak ka ni nanang nagbiyahe. makaamuditan, Manang. Siya kung ti makaamo ka ni Nanang. Saan ka diya kaya tiyo makita ti baybay, Nanang? Aday tan ti baybay. Naglamis ti puloy ti hangin. Nagpintas tibay-bay, anak ko. Sigurado anaragsakitan day di tatangyo. Gaputa, sumurotak matan kan kwa na.
Nanang, anya ka din dahil sa asawa niyo. Bakit akong anak ko? Nakasagana akmatan amatay. Pangasyo, nanang. Saan ko makastati bagayo? Marikrik na. Dandanin ipulang ko, tibulod ko abiyagan ako. Nanang, Makaturo ka. Kaya't ko di maturo. sige nanang. Agsana kayo ti abaga kat maturog kayo. Maturog kayo iti abaga. Bakit ti panagtugaw tayo diti igid ti baybay nanang. Langaban tayo ti preskong hangin. Malagip ko pa ikit di ubing kami pala ka ni Manang Rima. Agkinkin-namat kami di igid ti baybay. Bayat nga urayan mi dahi di tata nga sumanglad. Maragragsakan kami, noon na nakalapan dahi di tatang. Diyos ko, kaslasan mo tanggagang angas ni Nanang. Nanang, agayin ka Nanang. Nanang, Diyos ko, natayan ni Nanang ko. Nanang! Naitabon matla ni Nanang. Idirabaw ti pansyon na di tatang. Manang Rima. Wen, ading ko. Awanan dagiti dadakkel ta. Ulilatan adamang. Manang Rima. Nagsakit ti mapukawan iti naganak. Nagdagsan iti barukong. Nasken nga klunan tamanang. Tunggal biyag. Ada pagpatinggan na. Agturong tayo amin kan patay. Willie, Ada pagpatinggan ti amin manang. Uray ulilatan na demang. Nangibati mat kadata. Nagiti dadakkel tayo tinapintas. Apakalaglagipan. Hindi makalta na sayaat. Kang runahan ti amin. Amo tati agbuteng kanagdayaw iti Diyos. Ibiyag kat kayarigan ti asok nga agpukaw. Ngam babaan kadagiti nasaya at sursuro agtalinaan ti kinaimbag. Sursurwam ti agpalin anatibker tapno malabanam ti anyaman na panubok adum tengkan ka. Bueno gagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Hello, ati manan ti pagayam kan kayam yo amang kabkablao kada kayo itinaragsak kan na imbag nga oras kanal daw kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, intay ituloy ti kumablaaw. Hello kani Madam Sunshine Gomez, ni Black Lovers, Imelda Enero, Grace Ruiz Gambon, Catherine May Rabano, Jeffany Rofino, ni Maria Elena Viloria, Grace Singayan, Esperanza Balangan, Tessie Ramos, Christina P. Garcia, kan Arman Leonin. Hello kada kayo amin. Intay nga ro dandanggan ti episode 165. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Umay ka man. kuya nanti ay masagsak anak. Nagkunakan ka mga laka iti bunga ti papayak. Imbaunak ni tatang anti. Agtatakaw kayo iti amam. Awan pa'y serserbiyo. Day talaptan mang namnama ti amuyong aramidan. Agakararamida ko ni Rhea ka anak ka. Nagpuros latan iti bunga ti papayak tatang. Agtatakaw day tal. Bye-bye am latan na ida.
Kanakam diriya. Sana rumba nga pasakitam. Dayta nga minkat. Ad tumangkan ti ulo dayto nga ubing gaputay sakit yo. Nalayawid mo ti bunga ti papaya po. Siya ko, ti makaamukan ni Antem nga Aida. Ala, di mo ni kaskaso. Nyaman tinaramid ni Antem nga Aida, anak ko, ha? Tatang, Palabsam latan. Saan ko mga agsaksak tinaka mo ka ni Antem? ngam, imbaga nang agtatakaw kayo. Sana po no dayta anak ko. Bunga lang tipong tutnakan ka, iso na ibaga nang agtaktakawak. Apay nagsingpet kayo. Ngam ni Auntie Aida, nakauy-uyong. Diyak kaya tiriri anak ko. Aging kat kabalan tayo ti lumiklik. Arami din tayo. Kabsat kulatan ni Antem nga Aida. Siya ka tagkid-kid daw iti pasensya kan ka anak ko. Pinagsasawan ka nun ni Aida ti anak mo kuna ni tatang yaw. Awan ti rumbang ikidawan nyo iti pasensya kanyak nanang. Napalabas kung tinaramid ni Aida iti anak ko. Anak ko. Awan matlat baal ko ni Aida akabsat ko. Gaputan nakaadal. Sa nakas kanyak, a grade 4 Latin alpas ko. Landaw. Bak nang ita ni Aida, nanang. Nasaliwan-wanan ti panagbiag na. Nangaton ti kabsat ko. Ay, Awan baal ko alumaban kan ko ana. Gaputan may saklaman nalon. No saan ako na nagsapol, awan matintikanan mi, kaniray ang anak ko. Ay, masya na ka ni Manong Molando, Aida. Nakakaasimag. apay ko maakaasyan yun ni Manong Lando, tatang. Basol na no apay anagbalin amarigrigat. Aniya? Saan man adeta ti topi ko tayo? Diyak kayat apagsaritaan ti biyag ni Manong Lando. Sa anak nga interesado. Eh, anya nga tanutulungam ti kabsat mo. Tapno damat ipakan na iti anak na. Pakpakawan? Ha? Apay ko maatulungak ni Manong Lando? Kat napigsapay laang agtrabaho? Ay, anak kao. Saan mat nga inutil? Tapno saanan ang makatrabaho ni Manong Lando? Di na mauray at tulungak, tatang. Kakaasim mo, ti panagbiag da nga gamanak ko. Makitaltalon lang ti kabsat mo. Ay natatang, uray anyat ibagbagayo. Pulos ajak tulungan ni Manong Lando. Ha? Sursuruan na mo't ati tumakder iti bukod na asaka. Mapanak ag-iskwelan, tatang. Sumardang ka nga agadal, anak ko. Ha? Apay nga pagsardangan dakon nga agadal. Kapot di kan kabala na pagadalan. Anya? Tulungan naklangin na makitalon. Tapno da igatang ta iti kanenta. Ngam, Saan ko manatang kanti ulong manak? Di kan kabala na pagadalan. tatang, kayat ko ti mapan ag-eskwela. Raya, saan anatang kanti ulong? Imbagak matan kan ka nga agsardang kan nga agadal. Awan matla ti serbiti panagadal. Agsaysayang ka lang iti oras. Tumulong ka lang kanyak nga agtalon. Anya ka din ti mapaspasama kan ka anak ko. Apay apagsardangam ni Rhea nga agadal. Awan matlat serserbi na nanang. Agbalin tulangan ako spag. Anya? Titawa na nga to tinagadalan na. Agbalin anak ko spag buwan no mangiruruman. Sana po no na ita. Di mo ammo ti sasawam. Amok nanang. Anya? Diyak kaya't nga agbalin na nalastog na anak ko. Iso pagsardang aklangan nga agadan. Diyak kayat ti agsardang nga agadal, apong. Kayat ko ti agadal. Di ka madanagan, apo. Tulungan ka iti panagadal mo. Ha? Agpaiso? Wen, apo. Tulungan ka makadal. Di ka madanagan. Agyaman na kapong. Kunak no saan ako na makaadal, gapukan ni tatang. Oh, apay nga roda nagsanaay kayo ngay. Ay ko di naklatan ikaskaso, Rhea, apo. Anyat aramidan day ta Rhea dito'y balay ko, tatang? Ingkuyog ko dito'y balay. Tapno pa ka na, anak ko. Mabising ti ka nakam. Apay, napananti na laing nga ama na. Ay, saan kumamit akas tati panagsasaum? Ay da. Respetum ni Manong Molando. Papanawin nyo day tanga ubing dito'y balay. Diyak kaya't nga umay dito'y balay ko. Ay, sana mabalin anak ko.
Kana kam ni Rhea. Anak ti kabsat mo. Rumbang la tulungam. Anya a klase ti tulong ti kayat na? Mangan dito'y balay ngawan mat aramidan na? Kasta ka din, tatang? Kaya't nga minapagsardengan ni Lando ti anak na nga agadal. Gaputadinan ka ba ila na pagadalan? Anya kumaita? Ay katulungan may iti nama iti panagadal na. Anya? Padasing nyo at tulungan day tangawing. Sayang laang ti tulong yu kan kwa na. Aniya? Laglagi pa nyo, tatang. Siyak matlat pagtataudan ti kwartayo. Isong asaan nyo at tulungan nga agadal day tangawing. Nagapam. Apay nga itakala nga sumangpet. Ingkuyog nak ni Apong iji balay daan ti Aida. Anya? Kaya't nakatulungan nga agadal ni Apong tatang. Ikanak ka no iti kwarta. Talaga natangkan ti ulo, Maria. Ipilit mo lata, akayat mo ti agadal. Kayat mo ka di ti agbalin, akas ka ni Antim. Amata pobre. Ha? Di mo ar-arapahapon ti makaadal, Raya. Agbalin ka lang abastos. Ken awan respeto na. Apay nging surot yun ni Rhea dito'y balay, tatang. Kababaing kadagiti sa ngailik. Kasangay ko pa'y matngarod ita. Kay katumay mo't manganti ka anak am anak ko. Awan mo't ti maday nga raramiden na. Mangbabaing day tangobing. Nagdungrit. Ay, di mo latan ni kaskaso ni Rhea. Naguli makamang mga ni tilamisaan. Day tangarod ka. Igay pa'y lamisaan amangan. Kababaing kadagiti sa ngailik. Imbag ko mano nagdigos day tangobing. Ay da, Di kay agpampanunot. Di awanan baing areya. naiapay ka di ay anak ko. Napanman na nga na iti kanan na. Payman. Hoy, nagkunakan ka ang mga laka itinagado amakan, ha? Kanan ni tatang ko, auntie. Isublim dagita amakan, Rhea. Nangalaam iti karbangam ang mga la iti makan. Alam, isublim dagita amakan. Nanang, pudno ka di pinagsasawan ni Aida ti anak ko iti sangwanan dagiti tattao. Ay, Sungbatan da ko ma. ay, Pudno ka di pinagsasawan na ti anak ko. uway na nakaw. Oo niya. Ay, sana balay, tabi nagbaga akmatan ti kapsat mo. Awan karbangan na mga ramid iti kastay ti anak ko, nanang. Rumor ka di Aida! Hawanan kay tibayin! Awan karbangam apagsasawan ti anak ko! Aida! Ilan daw anak ko? Pag-aasim. Aglablabas ka na, Aida! Rumor ka di tabalay mo! Sige, agpukaw ka pa'y manong lando. Agayabak iti pulis. Ipatiliw ka. Aramidam! Agpayab ka lang iti pulis! Sa anak amabutan! Sakti pagsasawam! Saan ati anak ko? Sumardan kan! Rumwar ka di tabalay mo, Aida! Maklon ko pa'y alalaisin na gaputan na babala ang tinagadalak. Ngim ti jak maklon! Ti panang ibabain mo iti anak ko! Nagadukat nga mo! Ala, sumardeng kayaw, anak ko! Di kay ka di aga apa! At danto aldaw mo, Aida! Ang mga nuday tangar aramidem kada kami. Kat pagbabawyam to iti udi na. Kunamlan asino day jay akabsat ko. Umay nakpayan sungatan ije balay. Hadda punto ti kabsat mo, Aida. Imbabain mo ni Rhea nga anak na. Anya, panang ibabain ka di day jay nga inaramid ko, tatang. Panang disiplina day jay nga inaramid ko kini Rhea. Ay, Saan nyo man nakanunungan ni Manong Lando? Siyak ti kanunungan nyo. Gaputa siyak ti mangmangtad iti kanunyo. anya. Adda aya maitad ni Manong Lando kada kayo akwarta? Awan, saan ka di? Aida, di ka kumagsaw iti kasta. Pudno man, saan ka di, tatang? Pangalaan ko man ni Manong Lando iti kwarta na kat makitaltalon laang mat. Di mo labsen ti agsarita, tama nga numatudingan ka. Ha? Apay, nakalipat ka na, Aida. Di mo na amaw at alyawan tinagtaudam. Tatang, Laglagi pa, dakkel ti utang mo anaimbag anakam iti kabsat mo. Tatang. Nangato ti gurigur mo, anaka.
Nagsakit ti magbagik. Nakapsuta. Ala, kumpet ka kanyang anak ko. Nasken na maitaray ka di pagagasan. Sanan, awan kwarta tayo. Makaamuditan anak ko. Nasken ang maitaray ka di ospital. Tatang, sa dino ti papananyo kininanang. Nakapalas kayo man. Ay, mapan kami di ospital. Sino ti adday di ospital? Nireya ka anak ka manakaw. Intaray ni manong mo di ospital idirabi ay. Gaputan na nga ato ti gurigur na. Basol metla ni Manong Lando no apay nga agsakit ita ti anak na. Apay apabasulam ti kabsat mau. Gapo tabaybay-an na ti anak na. Iko'y kuyog na ngamin iyay taltalon. Anya. Anya nga ita. Agsakitan di anak na. Kahit sigurado nga awan pagbayad na iti ospital. Da kayon tumanin tinamnamaan na. Ay da. Ano, mapan kayo iti ospital. Katulungan nyo di paborito yung anak. Naglablabas ka na. Nagalasan ti panagsasaom anak ko. Talaga matatang. Ay na. Tunggal agsao kayo. Ni Manong Lando. Nakakaasi ni Manong Lando. Dahil tati kanayon nga ibalbalikasyo. Kumustan ti apo kao, kanak kao. Huwag nga agpaisaw. Narnakan ti turong na nanang, tatang. Nasaya at Ay. tapno makainan na. Ay, nakakaasi mo ti apo ko. Bantayan nyo kumabihit ni Rhea, nanang, tatang. Sa dino ti papanamlan daw. Inakagiremedyo iti kwarta pang pahagas ko. Ken pagbayad ko diti ospital. Ay, nanak ko, pasensyakan. Awan maitulong mi akwarta ita. Kaputasaanan amang mangtag ti kabsat mo. Maawatak nanang, tatang. Kanjak ka sa pulang titulong ti kabsat ko. Inakagiremedyo iti kwarta. Para iti anak ko. Apong, sa dino ti ayan ni tatang ko. Ay, napanagiremedyo iti kwarta pagatang iti agas mo, apok. Apong, Hindi ka pa agsasaw. Ituloy mo ti agina na. Tapno daras ka nga agimbag. maasyanak ngamin kini tatang ko. Iso akayat ko ti agadal tapno matulungak to. Rhea, apaw. Saan ko kanumatan nga ituloy ti ag eskwela? Tatulungak lang nga trabaho ijay talon. Apaw. Kayat ko atulungan ni tatang ko. Apaman nga agimbagak. Mapanak ijay pagadalan mi. Apok. Ituloy ko lang tati ag eskwela nga uray di nakayat. Agyaman na, nakaawit tayo matlangan diti balay tatang. Di ka pa naggargarawan ako. Tapno saan ka amabignat. Wan tatang, Dito'y ka lang balay ha. Di ka rumrumwar. kabaulakon ti mapan iji pagadalan. Anday ta ka man ng Rhea. Saan ka di ngayon bagakan ka alipata mo day ta panagadal mo. Awan ti maitulong kan ka day ta panagadal mo. Kuna jay maestra mi adakkel ti maitulong ti panagadal ko. Jak ka no baybayan ti ag eskwela. Saan kumanatang kan ti ulo manak? Saan ka rumrumwar? Agtalinaid ka dito'y balay. Naawatam. Tatang, Apay day ta papil nga igim mo, Rhea anak ko. saan na basta papel daytoy tatang? Anya nga rod? Nag-examak para iti scholarship program ti munisipyo. Kat nakapasaat. Anya? Libreng ti panagadal ko. Makaadal akon. Anak ko. Pangaasiyo tatang didak ko man lapdan. Kaya't ko ti tumulong kada kayo. Anak. Patganda ka di tatang? Sige. Agadal ka nga rod na imbaga? Agyaman ak tatang. Nasaya at matadi mo linapdan ni Rhea nga agadalan akaw. Nanang. Amok ti pampanunutam. Di mo kaya't nga agbalin ni Rhea akas iti kapsat mo. Wen nanang. Takalpasan na nakaadal ni Aida. Nagbali na nakas ti ugali na. Lando. Nalipatan siguro ni Aida. Asyak tinagsakripisyo. Tapno makaturpos. Anak ko. Kaya't ni tatang agsardeng kami ding agadal. Ngam nagsakripisyo tapno makaadal ni Aida. Anak ko.
Kadayta. Napadal tayo ni Aida. Kat amo na dayta, nanang. Huwag na nakaw. Ambok na ita. Inted ko amin nakasapulan na. Urag saksakita ki din. Agtrab-trabaho haktap no ada pang matrikula na. Anak ko. Ngami din nakaturpusan. Kanadaanan iti trabaho. Namimpinsanan ang nalipatan na. Titulong ko kan ko, ana. Ay, tsaka mo no apay akala at nagbaliw ti kapsat mo, anak ko. Di nan bigbigan dagiti na itulong mo kan ko, ana. Nanang. No sa nagapukan ka, saan ang nakaadal ti kapsat mo? Nagsimpot ka. Gaputaan mom lata abigbigan ti kapsat mo. Nga uray na uyong kada kayo nga agama. Alam na ito ang kwartahan ako. Ha? Apay day ta kwarta, tatang. Igatang mo iti ka naman. Kaya kadagiti masapsapol mo nga gandal. Tatang, Awata mon. Itala nga bumawi akin ka. Pasensya ka na nakwan. tatang. Kaya pakawanan na. Nolap-lapdak ti panagadal mo hindi. Ang gamita. Aramidam ti kayat mo. Agadal ka na imbag para itinapintas to masakbayam. Wan, tatang. Ikarik day ta kada kayo. Agadala ka na imbag. Agang pangasim ha. Tainton makadal ka. Kat di mo tultuladan ti ugalan ni Auntie Maida, wen. Agsingsingpat ka, anak ko. Wan, tatang. Jak to aramidin day ta. Kablawan ka, anak ko. May sakan nga engineer. Maragsakan parakan ka. Agyaman nak, tatang. Para kada kayo day ti abaligik. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Anak ko. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kada kayo. No saan aga po iti sakripisyo yu kanyak. Jak matunoy da ito nga arapaap ko. No si bibiyag pala kumaday di lola kan lolom. Sigurado ang maragsakan da. Tatang, Sayang, di na nakita ti panagturpos mo. Ayan no sa di naman ti ayan day ta. Sigurado ang maragragsakan da mo ti panagbaligi man ako. uwan tatang. Ala, kablawan ka manen. Gaputa may sakan nga engineer, anak ko. Ay sus, nakaro ti panaguyak yu, auntie. Das ka na maipacheck up kayo. Unag tayo sa ading ko. Ipanda ka iti doktor. Pakawanan da manong lando. Raya. Saan ako na makatrabaho? Gapoy ti kinakaro tuyuyag ko. Itilikodan ti panang lalais ko kada kayo. Marami julat na ti tumulong kanya. Di mo panunutan tayo ading ko. Napalabasin na hijay. Magparuanan tayon. Nagsingpat ka talaga, Manong Lando. Mumading ko, nabayagan na napakawan ka. Sumawan terumbo nga pagdanaga. Raya ka na kan. Kablawan ka. May sakan nga engineer. Agyaman na, Auntie Aida. Ay, sus. Ah, alam, gimaron ti panaguyak yu, auntie. Das ka na may taray kayo ni hospital. Di kayang tanag. Manong Lando. Raya ka na kan. Kabalak na ito eh. Tinapatag kita kanya. Kat di pa nang pakawan niyo kanya. Ang yaman ako na ikada kayo. Surwam timang bigbig, iti utang mo na imbaga nakam, iti padam at tao. Tano natangsit ka, awan dwa-dwa amanabtuog ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio.
isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbag manan nga oras kanal daw ititunggal maysa sapay kumata nakaradkad kayo kanayon babaan tipan narabay ni Apo Diyos. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sa bali manan nga episode ti isagot mi kada kayo itagon daway. Ngam sakbay namanan ituloy tayo ti shout out. Hello kani Ma'am Nympha Villaruz, Jenny Love JGB, Ricardo Zumel, Raquel Fabor, Jerwin Fernandez Baladad, ni Ma'am Beth Sumera Viernes, ni Karen Balonzo, Teresita Coloma Gabuyo, Sunshine Gomez, Risti Isco Castro, Yet Sibulboro Vlog, Adela Vergara. Intay nga ro dendengan ti episode 164. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Uy, friend. Ayat mapaspasamakan ka? Kita mutlatan dagiti makan. Awan ganas ko amangan, friend. Anya? Uy. Sikatin na ngawis kanyak amangan ta iti daytoy a restaurant. Ang hindi ka mangan? Si kalatan ti mangan. Talagang awan ganas ko amangan. Ay, mabit man lang, friend. Ada parikot mo? Ay, kunakon kat nga ada parikot mo. Mabali na maamuan. Albert, Ni, pagluwa ka matan. Friend, apay ka di. masikog. Anya, masikog ka ko na, friend. Owan, Albert. Doon abulan ti sikog ko. Sino nga rin nakasikugan ka? Ni Raul. Anya, kit apay nga nagsangit ka? Saan ka di akaayan-ayat mo ni Raul? Pinanawan na ko ni Raul. Sana na nagpagpakita kanya. Anya? Anya ti aramid, friend. Diyak kaya tamamon dagiti dadakal ko ang masikugan. Friend, Buraan daklakit di dagiti dadakal ko. Naipudnok kadakwa da masikugan. Apay adito'y balay tinagawidan ni Marisa Gayem bao Albert. agparparikot ni Marisa, tatang. Anya nga iti pagparparikutan na. Masikog ni Marisa, tatang. Anya, masikog ni Marisa. Uwan, tatang. Ang pimanawan di lalaki na nakasikog kan ko, ana. Ha? Mabutang nga gawid iji balay da. Iso nga umyan pa ila dito'y balay, tatang. Awanan ti sa balay pa tumulong kan ko, ana. No sana siya. Nasingid agayem ko ni Marisa, tatang. Nasaysaya at siguro no ibagaan ti agpaiso kadag iti naganak na. Ha? Saan na mailimad ti panagsikog na Albert? Makita lat ti ebidensya. Ti kayat ko sawain, dumakilat ti tiyanak at makita dagiti tatao. Tatang? Naskain nga ilawlawag ni Marisa tinapasamakan ko na kadagiti dadakil na. Adda gumura dagiti naganak na no ilimod na ti amin. Anya ti aramida, Albert. Dang randak lakit di dagiti dadakal ko. Naipudnok kadakwa ti amin. Kaya't katulungan. Anya klase ti tulong ti aramidak. Dumagdakalan ti tiyan ko, friend. Mariribo ka na. Marisa, Anya ti aramida. dakla parikot na ito eh. Sana kaskali na abas talatan ag desisyon. No anya ti rumbang aramidak. Albert. Anya nga tan may pudnom lalo kadag iti dadakkel mo tinapasamak. Anya. Anya tan mong pre. Amang ano maawatan na ka. Ket mapakawan na ka. Kumusta ni Marisa agayimaw, Albert, anak ka? Nakakasitigayem ko na nang. Masya naklaunay kan ko na. Albert, Sana anagayatan ti amin.
Ken di na ni naman na maapanawan ti lalaki nakasikog kan ko na. Nasaysaya at lata nga ipakamu na kadagiti naganak na tinapasamak kan kwa na anak ko. Imbaga akong dayta, agamak ka no nanang. Iso ang mariribukan. Ay, Kaya't ko tulungan, kasano. Agpada kami ang mariribukan. Gaputan na singid agayem ko ni Marisa. italakon kan ka ti anak ko, Albert. Adto'y dagiti usar na. Ha? Anyat kahit masawan, friend. Kaya't ko ti umadayo. Isong ibatikan kan ti anak ko. Agpampanunod ka kadi? Apay nga ibating kanyak ti anak mo. Ang subli agto. Katala agto matlagan ka ti anak ko. Ibilang mo kumakas pudpud no nga anak mo. Friend, Agkari ka kumangaiwa naman imbag ti anak ko, Albert. Marisa, No talaga agayam na. Aramidam ti kayat ko. Italakon kan ka ti anak ko. At ibilang mo kumakas pudpud no nga anak mo. Apay nga imbate ni Marisa kan kaday nga ubeng, Albert. kaya't nakano ti umadayo tatang. Di namat nilawlawag kanyak ti makagapo. Pimanaw latan. Anya? Nalabit aginura dagiti dadakkel na. Iso na panunot na langan ti pumanaw. Hey, kasano nga rudan, sikan ti mga iwan iti anak na. Uy na tatang. Siya kung ti mang padakkel ti anak na. Ay, anak kao. Nagkariyak ka ni Marisa nga iwanak ti anak na. Ken ibilang kumuten. Kas pudpud nung anak ko. Gusto, baby. Di ka nagsangit. Gusto na. Ay na anak ka, amangan no agsakit ti tiyan na. Itaypay nga agsangsangay. Ay, huwag nga rin nanang. Mala, mabiit lang tayo nakalain jay lana tinyaw. Isapsapom iti tiyan na. Diyos ko. Anya nga tatyaramidag kang kaya, baby. Di ka mutan sumardang agsangit. Ay, gusto na, tani. Nabanlog ako namang isalsalakan ka. Agyaman nak, nakaturogan ni baby, nanang. Narnakanan iti turog. Nalabit ang nagsakit ti tiyan na itay, iso nga agsangsangit latan. Ala, ingkay mo iti siledyo ka ni tatang nanang. Rabin. Ay, jak makaturog aging ka nakariing ka anak ko. Ha? Mapuy-puyatan ka paikit din ang mga awer ken ni baby. Nanang, Ayun gayam, naipusin ti gatas ni baby. gumata kang inton bigat nanang. Siya kung timakam mo. Ala, si kalatan ti makambo anak ko. Ay, kaasimat day tanga ubeng no awan gatasen na. Di ka meten sumarsar nga aglablaba, anak kao. Nagado ngamin dagiti lalabak tatang. Nang runat ti usar ni baby. Ay, di kan samagin inanan. Mabanog ka ni tiday nga raramidem. Ayos lang tatang. Kabalak da ito yung araramidak. Ay, anak kao. Sambutak taglaba. Gaputan nakaturog ti awer ko tatang. Ay na, jak tumanan makalaba hinton makariing. Sa bagay Ano saklatan da ito yung araramidak ita tatang. Nagpintas ti anak ni Marisa. No makita na kumaita, sigurado ang maragsakan. Nagbiital daw. Dakkalin ni baby. Kaya nasursurok mo ten nga ipatag. Nagbalin mo ten akamang ti pamilyami. Amo manak. Uresan ka apudpud nung anak. Ipatpatagkan. Aramidag ti amin. Tapno agbalin ka na ragsak. Pagadalan, ken agbalin kan to na singpet, ha? Daddy, kabangla akong tagawid ngagmay maysa. Sana na masapul nga umay daksuksukon na ni di pagadalan. Anya? Mabahinak ka dagiti classmates ko nga umay dakpay lasuksukunan. Sana kun nga ubing, adan panunod ko. No kasta, ibayin na ka di nga amam, Paula. Wan, Daddy!
Mabahinak, gaputasan ta kanong agkaruprupa. Anya? Diyak kayat nga ibagada ti kasta. Mabahinak ka talaga. Isuasapay lang kumata maawatan da. Kabaila akong tagawid iti balay ngagmaymaysa. Hapay nga ipalubos mo, abugkawan na ka ni Paula, anak ka. Nanang, Inaramid mo amin na kabailam amang padakkel kan kuan na. Ngam kastoy lagayam ti pagtungpalan na. nanang, Di makalmutan nga awan respeto na. Saan mo mat ngayon suro iti saan anasayaat? we nanang. Sana ka nagkurang ng padakal kan ko na. Inaramid ko amin nga muk apamuspusan. Tapno dumakala na sayahat. Ken magatang na amin ti kayat na. Albert, Anya nga tati nagkurang kan ko na. Tapay adim bakal asoker ni Paula. Nalipatan ti balon mo ije balay Paula. Iso nga inyag kundi ti pagadalan nyo. Apay ngayon may kayo pilang diti pagadalan. Saan ka di ngayon baga kasan kayo nga umay ditoy? Inyag kula ti balon mo. Tapno saan ka amabisinan anak ko. Nala, yag yung arudan. Saan kayo nga agbayag pa diti pagadalan, daddy? Diyak kaya't makita da kayo nagiti kadalang. Sige anak ko. Agawid akon. oh, apay nga agluluwa ka anak ko. Anyat pagladlading itam. Awan, nanang. May papan ka di manan kini Paula ti pagladlading itam. Oo, nanang. Iba'y naklauna yan ni Paula kadagiti kaadalan na. Ay, sabali apuli tinagtaudan ni Paula anak ko. Awan dengdenggen na asao. Nanang. Saan kamot ang nagkurang anang padakkel kan ko ana? Ngam talaga nga ugalin antibastos. Malaman na, nanang. Awan pa'y lang ni Paula. Ay, sa tinungatan tinapnapanan day nga ubing. Malaman nga agpaiso. Madandanagan ako na. Ay, sabay lang kumatawan da kasi napasamakan ko na. Ay naanak ko, di kag panunot iti saan anasayaat. Awan ti dakas ang mapasamakin ni Paula. Agawid tulat ta day jay dito'y balay. Puutam to'y imbaga. Anyat baby ang yung ay numaluma kun nga agawid, lolo. Ay nagbastos ka na sumungsungbat, Paula. Kasanumat ngamin. Pakipiangan nyo tar aramida. Ay namadanagan ka, bingarod ka dadadim. Isa damdamagakan ka, no sa dino tinapanam. Napan kami kadagiti kadala kiji plaza nagpaspasyal. Awan niya, napnag kayon. Ay, Paula. Diyak kaya ti pa nagsungsungbat mo. Di ta kayo manlangan. Ay, nagbastusan nga ubeng. Pinanawan naklatan, kat siyempre kan itisilid na. Ay, nusan labay parit adang ranti ubeng. Ay na, inaramid ko tapno agnakem. Sana ron ba nga kasya ti pa nagsungsungbat mo ka ni Lolo, manak ko. Pinadakkel kay tinayin pagkasarsuro, Paula. Di ka kumagarami diti sana nasayat. Nas ka na respetuan bagi tinatangan, ha? Kasasarita ka, Paula. Sumungbat ka. Anyat kayat yung ay sungbat ko kada kayo ay daddy. Awan mo't madingay naramid ko kani lolo. Awan. Nag-alasan ti kasta pa nagsungsungbat mo, Paula. Kalayon lang ta na siyak ti makit-kita yung agkam-kam mali. Awan lang ka din tinaramid ko na sayaat kada kayo. Anyat kayat yung kunak. Tinungpadak. Sorry, anak ko. Jaking gagara. Paula! Agsubli ka! Ay, Diyos ko. Nakabil ko ni Paula. Paula! Lukatam tirida. Pangasim. Kagurgura ka, daddy. Ala, lukatam tirida. Tagsarita ta. Ay na anak ko, di mo ipilit no di na kaya't akasarita na ka ni Paula. Nanang. Nakita ti panangkabil mo kan kuana. Saan mo ngayong gagara ti amin? Bunga laang ti pungtot mo. Nanang. Rumwartumot laang ni Paula iti silid na. Di mo latan singaan.
Marisa, sika? Juan, Albert. Siyak nga ron. Kumusta ka? Apay nga ita ka lang nga nagpakita. Ilawlawag ko kan kati amin, Albert. Pastor ka na ko, ma. O sige, sumari ka. Kastagayan pinapasamak, friend. One friend. Nagtrabaho ang kijabal na siya tao. Nagsubliak. Taumay ko alaan ti anak ko. Anya? Kumustan ti anak ko, Albert? Kuha. Anday ti silid na, friend. Kaya't ko ang makita ti anak ko, Albert. O sige. Please. Mabitlangan. Ayabak lang ni Paula. Pasensya kan, friend. Di na kaya tirumor iti silid na. Anya. Agsang sangit ni Paula. Nasakit pa lang amin tinakam na kanyak. Payan sakit tinakam na kan ka. Nadanglak. Gapoy tinagalas nga ugali ken panagsungsungbat na. Anya. Sanak mata nagurang anang padakkel ken kuana. Inaramid ko amin nakabalak tapno dumakala na sayahat. Albert. Agam na pahayak, friend. Nagalas ti panagsungsungbat na kada kami kadatatang kenanang. Dispensara ma, no nakabil ko ti anak mo. Awan tirumbang nga ikidawam iti dispensar, friend. Inaramid mo lang ang tirumbang. Marisa, Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Mailiwak kun ang makakita kan ko na. Paula, nagdakal ka na. Apay nga inarakop, nak. Sino kayo? Sino kayo, kunak? Apay nga inarakop, dak. Paula. Isa tipod nung inam. Isuti, inak. Wen, dahil tatipod na. Ni Marisa gayam ko tipod nung inam. Kasano ang napasamak dayta, daddy? Kasano? Ala, dumag ka. Ilawlawag ni kan kati amin. Kastagayam. Impaampun daklagayam ka ni Daddy Albert. Wan anak ko. Pakawanan nak, nimbati ka kan ko na idi maladaga ka pailaan. Nagbutangak lang amin kadagiti dadakal ko. Inlaksidak nga anak. Iso ang aramid ko kan kati kastoy. Anya, Nalawagan kan kati amin. Asyak ti pudpud no nga inam, Paula. Nagabrudak. Tapno makaurnungak. Kat umay kan anaan. Nagsaritaan min da ito'y kini Albert. Iyawid ka ni Jay balay ko, Paula. Jakayat ti sumurot kan ka. Anya? Jakayat ti sumurot kan ka. Paula, mabit lang! Paula! Bye-bye hamon, friend. Ikampay la iti panuhan tapno agpanunod ni Paula. Kalaat nga minti dating mo. Albert, Sa nakaskarina, sumurot latan kan ni Paula. Nabayag a panawan, ada kami ti kaduana. Albert, Ken may sa impatag ko ni Paula. Ibilang ko na pudpud nung anak. Isuan, nasakit magpara kanyak. Mapukaw ko ni Paula. Albert, friend. Ulitek. Ikampay ti umno a panawan. Makapagdesisyon kung makapagpanunod ni Paula. Di kagdanag, friend. Alukuyog as sumurot to kun kati anak mo. Sana na kami tipudpud no a pamilya, Paula. Iso sumurot ka ni tipudpud no ngay namuin. Aglulo ka, Paula? Sorry, Daddy Albert. Inarakot na kitinero, Paula. Sorry no nagbali na ka sana nasaya at kada kayo kada lolo kan lola. Siyak pa'y gayam tagyaman kada kayo. Gaputay na iwanan dak na uray sanda kapudpud nung anak. Paula? Agyaman aglaunay kada kayo. Gapoy ti panangasikaso yung kanyak. Manipon nita, ang sing-sing po tapon. Paula? Ipatpatag ka, Daddy. Ipatpatag ka, mat. Paula, anak ko.
At iti kwarta, Albert. Awatam ko, ma. Apay dahi ta kwarta, friend. Pangsubad ko iti kinaimbag mo iti anak ko. Anya? Please, awatam ko man, friend. San? Diyak awatan dahi ta kwarta, friend. Diyak pabayadan dagiti nagastos ko kani Paula. Anya, Kanjak mat isinger dagiti bambanog ko anang padakkel kan ko na. Umdasan kanyak. Tidarik na kapamatag ka ni Paula. Albert, Panagsakan na para kada kayong agina, friend. Kasapulan ni Paula ti pamatag mo. Kas may sangay na. nagsingpat ka agayam, Albert. Man nakaawat ka unay. Inaramid ko lang ti Rombang. Ken nagkariyak idikan ka nga aywanak ti anak mo. Albert, Tinungpal ko rin karik, friend. Ura nadagsan iti barukong ko. Adyak ton makadan na ni Paula. Pilit aglat at agbali na naragsak ka na tibkar. friend, O sige. Alam mo ti anak mo, friend. Ket ikarkararag ko. Amat aginayon ko matiragsak yung agina. Naimbag nga oras mo, Marisa. Albert, Uwin, siya nga rod. Imayak. Takailiw ko ni Paula. Ken, darong pa nga ipudnokan ka. sige, sumra ka pa'y. Dito o nagtipagsaritaan ta. Agamanak, Marisa. Agtugaw ka. Agamanak manan. Albert, anya di ko nang naipudno. Amo, Marisa. Idi pailada mo. Dan marikriknakan ka nga ayat. Anya, Mabainak na idi amang ipudnokan ka. Ngimita. Ipudnokan kan. Tinabayagan na marikriknak. Ayayatan ka, Marisa. kinapudno na. Gapo iti kinasingpat mo kanya. Nasursuro ka mat nga inayat, Albert. Ayatan ka mat. Anak Marisa. Kensan kan nga agabron, Marisa. Tapno adda kadwa ditoy ni Paula. Tapno masulnitan dagiti tawen nga awan ka iti sibay ni Paula. Ketno kasapulan nga agabrodak para kada kayo. Aramidek. Gapo ta ipatpatag kayo ka ni Paula. Agyam anak, iti panagayat nga impangay mo kada kami iti anak ko. Naayat unay ti Diyos, kadagiti nasaya at ti panagpuspuso na, tadi na itulok nga agladingit da. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan di pakasaritaan, dito itirama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Hello, naimbag nga orasyo gagayam. At tuy manan ti pagayam yo, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay pa nang ipatangatang iti sabali manan napakasaritaan. Hello pa'y kada Ma'am Margie Soriano Dolatre, Camacho, and family dita Aringay. Hello kada kayo amin kakabsat ni Ma'am Gloria Agrida, ni Ma'am Catherine Arwag, Weno Arawag, ni Trinidad Bacali, Melinda Balagan, Winnie Obina, ni Jovi Maure, Ti Amor, Rems Amado, Weno Amando, Maricel Concordia, Angel Laura ni Violeta Valdez. Intay nga ro dandanggan ti episode 162. Dito idarama tayo. Biyag. Di tao.
Ay na, nagpintas kamutan Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, ni Manang. Anya kamatan Manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagan ko. Anya? Saanan ang Nelson ita tinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, Manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasa? Ni Maria ka di ti dakdaka matam, Leslie. Wen Manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napan nakilabada iti kapsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Uwan, amumat amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong nga kada kayo, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Makatulong nga ka ni Maria. Isar ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikot dayta. Adan tupay natulungan nga elementarya la tinalpas na? Kasta ka di, Leslie. Wen, Manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan. Sana na masapul ti experience na iti trabaho. Aya, Dakal ti sweldo nga guroray ken kuana. Nulakit di tinagagat. Ken nalaing ang makibagay. nagsaya atan no kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, Manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to ang masakbayan yon. Asino di bagbagayo asa nga ilit tayo, nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, ket naibaga na kanyak ang matulungan na kaasumrag iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga klase ti trabaho na ita? Jakpay amo anak ko. Agsarita kayon to no umay dito'y balay. At dala ka no biit papanan na. O sige, nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ha? Ni? Ada nagsardang at tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. Ha? Isungag pa iso ti bimabay ti tricycle, nanang. Sige, urayan ta dito'y balay. Agsarita kayo anaimba. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna. Wana. No kasta nga ruan, para kan ka dati at trabaho. Angem, nas ka nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, di paragsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di. Kaya't iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iti abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Ay, kaya't ko day tama ng Leslie. Interesado ak. Okay, isagana mo nagiti badon. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga na klase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala. No nalaing ka pa nga agkanta, okay lata. Ha? Agsala ka nagkanta ko nam? Ops, amok ti pampanunuta Maria. Oy, nadalos dito at trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanin sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Nanang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko. Naumakmatan iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo matan amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, nanang. Saan mat nga umdas ti sapsapulok ang makilablabada laeng. Ngam agbalin ka adan sa anak ko. Amangan no dayta ti pakaibabainam dito'y lugar tayo. Nanang, anyat pilihan nyo. Tipan na kaibabain ko, wano tipan nagbisin tayo. Ure anya di tanti ibagada. Tinapatag, saan tayo nga agbisin, nanang? Anak ko. Sa maysa, kaya't ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kaya't ko ti makaturpos.
nagsalat. Nagadumot ang babae dito'y Manang Leslie. Practice tayo kanong Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbag. Sakbay ang maipan kayo iti abroad. nagsalat. Manang, Inton rabi iti damo a training eh. Lalaingem, tapno magustuhan da ka dagiti customer. Nagregat sa tag-practice iti sa. customer ko nam? Yes, customer. No nalaing ka nga agsala, ado ti makwartam. Ado ti kwarta ang maurur mo. Practice nagsalat. Apay ngay nga ada customer iti panagsanay mi. Gapo, ta ijay club, ti pagsanayan nyo. Ay, di ba? Club di pagsanayan mo. Saan mo nadakdakamat aklab ti pagsanayak, Manang? Ay, kunak mano kaya't mo ang makatulong iti inam. Saan ka di nga arapaap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kaya't mo ti agaramid iti sana nasayaan. Anya pala ti raramidem, suruto mo nagiti kakaduam, ket agsala kayo ni stage. Jak samat ka ba ulan ti ipapaaramid mo, Manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya tiraramiden ta. Anya? Kwarta ti panunute, Maria. Kalpasan dati yung aramidem. O, adan adagos ti kwarta. Ure agsala pa ilang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakaduam. Kalpasan dati nga aramidem. Yawat minton kan ka, titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignay kan. Inkan iti stage, kat agsala kan. Sino di babaya ka sarsarita mi tayo, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko ang mama mo. Depende yan sa pressure. Sana pa rikod na ita kanya. Ama munak, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey. Amo kabaknang ka. Kabalang ti agbayan iti kabarbaro a babae. Mabilang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagado a kwarta! Ibagam naman o ti bayad da dya babae. Kaya't ko, amam amo. Apay a pinaayaban nak, Manang Leslie? Ada kursunada kan ka a customer. Dakilagata, daguroray kan ka. Anya? Makitkitam ka di di lalaking agmay-maysa, iti lamisaan. Dayjay o, ha? Dayjay. Ha? Hala, inkasit ganan. Kitlalay ngon ti makisarita kan kuhana. Baklang dayta. Sigurado adak kilagatan titid na kan ka. Jak kayat, Manang. Ay na, si kalangarudon ti tultulungan. Si kapati nakararte. Kung nakman mo kaya't maagumin awa ti panagbiagyo, ha? Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang da dya lalaki. Awanan ti sa balipay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Papayakas lang mababayin ka. Sana mo't ngagsidsida iti tao, ha? Sir, Di nakawagan iti sir. Joey, kung namlatan kanya, ha? Joey? Sa bagay, gagangay lang ti mabutbutang wala mabahin. Gaputa, agdadamo ka makisang iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umininom iti arak, Joey? Ladies drink ti order para kan ka. Aginam ta. Siyak ti makam mo. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, kwan? Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanan ti sa bali pa yung aramidin ta. Isungag kalma ka lang, kwan? Makitam, dakil agad at tinyawat kan ka ni Joey. Nagsarsarita kayo laeng, ang inikanakan iti kwartam. Manang Leslie? Dahil tayo bagbagak. May salang Arabi man nagsala iti club at ang kwartam. Ay, da kayo ti panagsinaay mo. Or nusam ti bagim, no kaya't mo ti kumita iti dakal apirak. Manang Leslie? Ala, ikanak iti porsyento. Anya porsyentom? Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan ka ni Joey. No sana gapo kanyak, di mo na am mo ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20% ak. Nascan nga damat ko kwa.
Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumba nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa lang ti training da mapanidya abroad. Kasta ka di? Yes. Adda itinasaya ata kasasad ni Maria nga anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mat dito'y balay ni Maria? Mailiwak mat ni ti anak ko. Ay, kuha, sana mabalin na rumwarda. Ag-training da nga rod. Nasken nga agsanay da na imbag. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan iti abroad. No, kasta. Saan laang ani Maria ti may pasidong iti training? No di kat aduda? Correct, manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko iti abroad. Kayat ko ti agawid, manang. Ay, sana mabalin. Apay asa na mabalin. Mailiwakon ka ni nanang. Karaman da ito iti training yo, Maria. Nasken ama erwam kayo amaya dayo iti pamilyayo. Anya? Di mo gamdan ti agawid. Noy naramid mo dayta, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan dayta. Saan ka ama kapan iti abroad? Manang Leslie. Ala, aginanakan. Agsala kay tumanen dito'y club inton rabii. Dayjayan jagur orekan ka customer. Lalaingan ti makisareta kan kuana Maria. Manang Leslie. Ay na, dayta ka manin ako na. Baknang dayta lalaki. Sorsorwem, taginan iti ara. Anya? Noan ado ti mainom mo nga ara. O di, dakdakal ti porsyentong dito'y club. Sa bali lang jay tip na itinkan ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na dya lalaki. Kwarta manen, ti agur oray kan ka. Manang Leslie. Oy, bakit? Anya tinapasamakan ka? Apay nga imasidag ka dito eh. Kastapay ti langam, ha? Kayat kong dagawid. Ha? Kayat ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang itable kanyak. Sa bali ti kayat na mapasamak. Dadael ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahi lalaki. Basta pagusto ami ti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak. Anya? Ano sak tag-training iti dayto a club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay! Agsala lang taramidok dito tapno makabroad ang manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa'y babayada na babae. Apay na ka rin kapay lang, Maria. Saan ka makainan na itiday tangar aramidem? Pampanunutot ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't kung ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwar? Saan pa'y analpas si training mo dito club? Ited mo langan kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Sigurado ka? When? Siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Tutal, agawid akin to madamdama iti lugar tayo. Nagadumot kan dayto a kwarta, Leslie? When manang Marsing, sapol ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi na Marsing. Leslie, anya ngamin at talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa'y nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, kendakkel ti sweldo na. Leslie, Iti saan nga agbayag, kakuyog kunto na mapanay abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag diti Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Dakdakkel ati masapulan da iti abroad. $1 ti sapulan na. Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni nanang? Nasayaat mo't Maria, awan ti rumba nga pagdanagam ka ni nanang mo. Aywan kaya, talo lang nga daw ti Orayan, malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon yo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami ti sabali ang lugar ko nam? When? Sakbay ti flight yo mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nasken a mairwam kayo iti biyahe.
Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti papanan nyo? Ado apagilyan? Itamay laeng. Ibagbagakon kan ka Maria. Irwam mo ti maya dayo ka ni nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan Maria? Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplap danak ni Manang Leslie. Di kagdanag Maria. Makaawid kan to ni Jibalayo. Anyat kaya't masawan, Joey. Nabayagan nga under surveillance na ito aklab. Agrara-ira itan ti human trafficking. Itamat larabi. Nas ka na makapanaw kan. Dumtangan na kiti kakadwak apan nakabagiti linteg. May saka a pulis. Kun Maria, may saak nga undercover agent. Nabayagan na palpaliwag na ito aklab. Kamang ti sindikato ti akin kukway ti na ito aklab. Apakaibilangan ti recruiter da ani Leslie. Anya? Madam Damalaeng, dumtengen dagiti operatiba. Pumanaw ka niti dayto a lugar. Tapno saan ka mairaman na matilayo, Maria. Terasam, ikagumam ti makaadayo iti dayto a lugar. Ay napanan nga taday ti a Maria. Awan metten. Nagpakadala nga dagatangen na di tarwar. Ngam nagbayag. Ay nagloko na di a babae. Ay, Toy! Awan tiyag tigday ti dagas! Ada polis! Ala! Apay ay! Leslie! Arestado ka! Ay! Hindi na ko sasana, Joey! Pangasim! Awan ti amuak! Inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo, Leslie. Nabayagan nga under surveillance na ito a club. Ay! Joey! A polis ka gaya! Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami, ije presento! Ay, Joey, maasi ka kanyak. Di na iraman dito eh. Tanakasaganak ngagbalbaliw. Ay, diyan kayo di may balod. Ikarik, sarde nga ako, di kasi ang trabaho. Ay, diyan kayo di may balod. Diyos ko, kastagayam tinapasama ka na ko. Wala nang. Ay na, imbaglakit tin tadimtang dagiti pulis iti day ja club. Panggap na kami gayang nga ilakoy ja balasi utaaw. Diyos ko, Dakkel ti utang ko na imbaganakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya ka pumanawa kun iti day ja lugar. Tapno saan na ka may raman ang matiliw. anak ko. Sigurado ang natiliw damot na ni Manang Leslie. Kamang gaya may ti human trafficking syndicate. Ti awanan bain abakla. Kabailan na gayang nga ilako ti mismo akaruba na. Nanang, Nasayang at mata na tiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalutan. uwan nga ron, Nanang. Maria, anak ko. Naimbaglakit din anak ko. Tanakapanaw ka iti dayja a lugar. Uwan nga ron, Nanang. Isungagyaman tayo ka ni Apo Diyos. No nasaya at aramid mo, di nakantubaybayan ti Diyos. Ilisi na kahit anyaman, apakay sagmakam. Ngam, no managdakdakas ka, sigurado amadusa ka. Bueno, gagayam, di tan dinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.